bohloko mara re tlile ho phahamisa boholo ba hae. Rona re tlile ho phahamisa boholo ba hao. Rona re tlile ho phahamisa boholo ba hao. Re re Modimo phahama, Modimo phahama, Tate Modimo phahama. Rona re kokobele, re re Modimo phahama, phahama, Tate Modimo phahama. Rona re kokobele, rona re tlile ho phahamisa boholo ba hao. Rona re tlile ho phahamisa boholo ba hao. Re re Modimo phahama, phahama, Tate Modimo phahama. Rona re kokobele, re Modimo phahama, phahama, Tate Modimo phahama. Rona re kokobele, Modimo phahama, phahama, Tate Modimo phahama. Rona re kokobele. Hallelujah. Re tloetsa mo baratuwa re tlile ho phahamisa boholo. Ante bitswang Zoom. Ha o batla o shoota nna, o sa batle batho ba ba hlaile, o zooma nna. Ale nkhohle. O batla o hlae nna, o tlatsa nna founung ya hao bana o batla. O zooma ntho batlang e hlae. Hallelujah. Ha o batla o hlae pain, o zooma pain. Mara o batla ho hlae Modimo, o zooma yena. Hallelujah. That is what umhlabelele thina ngemihla nemihla.
There is no way you can make God big. You just make God bigger than your situation. You just see God better than your pain. You just see God better than your loss. And you don't focus on what you've lost. You focus on God. In the Bible, silemo le silemo. Kuno wa silo ma. Batho ba ne ba ya silo. Inele batho ba lo leboha. Maona motana tlamo asnabana. Abitswang hanna. Magale yana ona hlile. Ba 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 ne ba mmotsa ba wena o leboha he. O khasana. Hobane o nyopa o leboha ngobane ha ona ngwana re la sa mfile thoki modimo. Batho ba mametsi ba ipotsa ke le gatalana ma modimo khulu o hlaile leifo ka metsotso yohle. Jesu re a mohloka. Praise him anyhow. Hallelujah. Praise him anyhow. But yet, I will praise the Lord. You praise God because of. But there are times when you must praise him in spite of. In spite of my situation, umudini. Usakhathala tseke hlaya tsweke umudini. Tsenulo e tlamele fite mathata. Ke re tsenulo ya hao e tlamele fite mathata. Wa tseba bana ba Israel ha ba longwe ke dinuwa. E re Bibele ya ba modimo laela Moshe hore etsa noa ye nngwe. He bana batho bana ba longwe ke dinuwa modimo ba etsetswe ye nngwe. Modimo ka o bakela dinuwa ka ntse eo ke yona e tlo fodisa. Are le hake kae se fate. Ke rata party ena e re bohle ba longweng ke tsena. Ba ske ba lwana le tse ba lombe. Ba shebe yani e se fate. Ba tla fall. Which means sometimes your healing is in your focus. You just remove your eyes from what has hurt you and look at the one who is helping you. Hallelujah. Because we are coming back just now in the morning hours. It's 7 o'clock. We have a very early funeral. 7 will start. Amen. But we will be moving from the house, I think around 6:45, because the church is not far. Amen. Kerata o dumedisa ke moruti skete a ke le sosolo a ke tsebe ke re ke tswa kae a ke le FM ke re ke tswa sa solo a ke le sosolo ke re ke tswa hona mona re na mene ka ofela tla re ke tswa kae ban fela ke sosolo re na mene ka ofela. There is a scripture in the book of Nahum, chapter number 1. I want us to read verse number 3. Alimpona ke ba tela ka mona una le digital audience ka mo re amen ale le bona tla le ba bone o se ka ba bona le hihi fela mona ba tla go rega mambo. Hallelujah. Glory. Da demlando unza kenya batho ba Facebook mona ba tsa khona o fita ale technology ya ba include. Hallelujah. Chapter 1 verse 3 Nahum iri. The Lord David is slow to anger, but great in power. Yeah. The Lord will not leave the guilt unpunished. His way is in the wild wind and the storm, and the clouds are the dust of his feet. His way is in the wild wind and the storm. How ka wa tseba hore modimo tsela ya hae e ka hara sefefo? O ka leboha modimo ka sona. Hallelujah. But in the midst of the storm, that's where God teaches his ways. Modimo ha batla ho ruta yena, o ruta ha dintho di le kgahlano le wena. Dintho ha di sa o lwantshe, ha o no tseba ya o lwanelang. Dintho ha di o tsamaela hantle, ha o no tseba ya o tsamayang le yena. But in the storm, we saw God.
Because what I can say, fefo. Nkabe ki sa tsebe le go ke tsamaya le bomang. Nkabe ki sa tsebe le go metswalle ya ka ke bomang. Se fefo se senola dipelo tsa banna le basadi. Se fefo se hlaisa mofuta wa batho o tsamayang le bona. Le bo Modimo ya tholahalang ka hara se fefo. There is still God in the storm. Ay, maniringa medical fella baratua. Utsona le Modimo kala se fifo. Umanu ya tsatsela ya haikara so. Batho ba re shebetseng kantle ba go utlwela bohloko ma rona re bona bohloko because Modimo na kongwe re mo thola ha dintho di sa tholahang. Mokashaya Modimo akabe a nisitse pula Babilona a tima mollo wa Nebukadnezar mara ona batla go sebedisa mollo o senola o yena ke ma ona le ntho tse ding ha o bona Modimo a sa di timi o batla go itumisa ka tsona ona le ntho tse ding ha Modimo a sa di solve o batla go iphahamisa ka tsona bana ba kene ka ga mollo ba tlangwe ke kopa le amen ka fe Nebukadnezar wa khutla wa hlodisa o botsa o tsokana konje la hletse batho ba kaeka a re qetetse ba le 3 mara normally mollo o rejuza batho mara mofuta o wa batho o eketswa ke mollo ya ka shapa la mangala bahaya re ga bele ka ofela a re batho ba ba tlamele ba cheka le ba eketse Satan ha le bona e re ga bele ka ofela ha be Satan o nana wa re keta wa re eketsa haleluya oye ke rata ha ba re kentse banna ba ba ga go ba ntse jwa ba tlangwe empa ha le sheba ke bona banna ba 4 ba sa tlangwa I see 4 men my couple mama slow trainer I see 4 men in the fire walking David moneno re banna bana ba kentse ba tlangwe ba lokollotswe ke ntene re itse ba chise ne re ba gometse go mollo ba chise mara mollo ba lokollotse haleluya which means ntene re e sebeletsa bona and the fire is still burning but they are walking Mulonzo tuka mara banna ba ntse ba tsamaya Satani unza lwana mara mofuta wo unzo tsamaya iringa menika ofela we are still walking tsamaya abe tota ona di tsamaya hantle mara ntse re tsamaya ke ka ho mina thoko ba sa re lefelle no ke tsamaya go lahleha abangata empanna e ba ratuwa hona le ba itsamaisa hona le ba tsamaiswa empanna ya tsamaisa ke jaso ke mongatse la o sa tlampa ba haleluya a so tlisisi David nna o ha batho ba tlangwe ka diketane why di khona o tshisa chain di sa khona go tshisa nama ko paretse sense ha motho a tshisa ene molona o be sitse 7 times na le sipona re sebetsa mitale ke tseba 7 times ke blasphemous ha o be sitse mollo 7 times it's no longer fire it's furnace which means it melts steel but it couldn't melt flesh because when you are favored not flavored it doesn't matter where you are thrown iringa meneka ofela Munna ya mombariki Dairus ulashela Daniel ka ha di tau kanthi ha etsa research hore Daniel o tswa lelokong la Juda kanthi Juda yena ina le tau ya yona e ringa mene ka ofela ulashela jwang ka ha di tau ke tsamaya le tau haleluya ulashela jwang ka la mollo ke tsamaya le the consuming fire Urabasaya Iringa menika ofela
ringa bele ka ofela ke bo mama dumela re modimo re tlo mmona ka la sona se sifo se modimo wa rona wa bona hala ka la se sifo re bebele o ya tsatsela mo tsela le siote how tshaba se sifo o tshaba your next level what's about that learning Elia, Elisha. So it was when they have crossed. There are things that will never happen until you cross. It is so it was when they have crossed. And Elijah said to Elisha, what can I do for you? He said, I need double portion. Double portion and a double trouble. How come born? How come born hacking you? The double portion will come upon you. If you say a baby little hand you lure, what's one more? Heba hatu antwena hydrates al hutu amoya. Yakama shatalaba. Namtanu tumu amutiskiti hutu leke shono lufeti ma hutu ile moya. Na kongo moya kele tsao la ore karabo ya hao. Ya damage. Na kongo moya kele tsao rinto ya hao fishi. Ataba bala ba Joseph Daniel ba Daniel. Khona le mola wentswe mona ga motho aka khumama. Ho leche. Ro la fela. E re bebele Daniel abula fester. A sheba Jerusalem. Ko ba le mamele ba swati. Babylon come from the word confusion. Jerusalem, Salem come from Shalom. Now which means Jerusalem is the place of peace. Okay. Now, which means this man had problem in Babylon, the place of confusion, but he had a covenant with the place of peace. Now, untela mutusa ine bibele abula festere ya Babylona abona Jerusalem. Bazalwane ko pale tsamaileng. Uchori how na le silikane le modimo o ka bona khotso ka hara Babylona. Ya khashata la bahai o ka bona khotso ntwa intselwana ke ka ho mina thokari ha ke re khoro ya hana o re che o tla kena ha ke re ke mofutsana o re ke na le wena o bane ke sikilwe ke Jesu la tumela bosumo la modimo tlo etsa tsela bana ba sipho ba tla hola modimo o tlo etsa tsela kala sefefo modimo o tlo etsa tsela. He makes his way in the storm. No story, no glory. No story, no glory. No pain, no gain. No zero, no hero. No victim, no victor. Modimo, ki bule lona ha beke mona ke Jesu se batho ba gago. Le bua ma ke bule ka mongana Jairusi. Ko ba bua mantsona ke kete gape. Ha tso sa ngwana Jairusi. O mo tsositse ka agenda. A re talita ku. A re ngwana nyana tsoa. Ha tso sa moshimane wa naine. Le yena mo tsositse ka agenda. A re young man, I say to you, rise up. Maratso sa Lazaro mo tsosa ka lebitso. Ya ona batho. Bana ba bambana because habana agenda ba tsoswa ka agenda. Marayana le agenda le modimo tsoswa ka lebitso. Aya sata. Re ke le boleletsa etsa jwang ke rapele ke lo phomolela ho sa. Ha fihla o thola batho ba lla ha Jairusi e re bibele abatibela. Because now batho ba mballa magaba o thusi. Because sometimes for you to hear the voice, God must cancel the noise. There are some noise that must leave your room if you have to make room for the voice of God. Kopalosha bantona le fitla hae ke le fastad. E re bebele Jesu a o tlolla le tsoho masibisi. A tshwara mogadi wa Jairusi ka letsoge ngwana nyana tsoa. Ma ha fitla naine hobane ngwana o le ka leski ha gona mo tshwara a tshwara le kasi. E re bebele he touched the coffin.
which means hona le nako modimo a tla tshwara wena, hona le nako a tla tlohella wena tshware ntho eo tshwereng. Ai man, e ring amen kaofela. Hallelujah, e ring amen kaofela. O bona ge bijo la ntho e tshwereng. So ke bohloko. How many people say, Lord, touch my pain here? Opa biseltso re morena go tshwara ntho e tshwereng. Go tshwara ntho e. Tsatsi le leng ke opola ke le mane zone 12 ke holetse sebokeng mane Tate Victor o nona le jarete ska hona mona ama motimo ga bapalla bolo ka strategy ka hanga ga teka bolo e wela ka jarete ha re lata bolo ho nyolwa ntho ke nana le pitbull ka mogo ha ke sheba ka memory wa ka bohlaswa bone bo sefahleho sa yo e ke le moana mara ka mogo ke bona nka ke ntho e jang batho mara ine bitswa ntja kana ko ine so ka classify as a wild animal. Ring amen kaofela. Vale, ge batla bolo ge tshabantja bolo ke ya go ntja se ya go no so ka bana le ditaile ile masenge go tla lejwe ka dimantlo ke di asbestos ntate o ga tswa masibisi o tswa ka invest ge re ntate ge kopa bolo ge nana o tla ge fa bolo a tshwara ntja ha ke tabua mantswe a mang sa lebaleng a re kenang ka pele bafana ke tshwere aya shaya kenang ka pele ntwene le tshwere ke tshwere kenang ka pele ntwene le tshuwa ba modimkholo modimo a re ke tshwere hallelujah ke re modimo o tshwere ya ba kopana le bana ba sipho ba hola ba ga se lona ba le ba hlokala ke ntate bo khutsana bo felletse kae ba tla modimo la botshwara bodimeng jwa mahlomola mo ke neng ke tibile ha ke se ke ya tibela Jesu mahasaya a ke reng kaofela modimo tshwara ntwena tshwara ntho ena se ka tlo le matsa faifa pelo modimo tshwara ntho ena tshwara bohloko bona ha bohloko bo kena bo tuba sheba Jesu hobane sefapano sa kgokgotha ke diba sa masediso o ka mane ya rena o tsiba a ke re modimo tshwara ntho ena o bet o temona le wena wa kula o tshwerwe ke ntho a gore morena tshwara ntho ena morena tshwara arthritis ena morena tshwara kankere ena morena tshwara boloi bona morena tshwara ditshele tsena morena tshwara ntho ena tshwara ntho ena modimo o e tshwere tsatsi le leng ba re ne le Christmas ale khale kwa no na ntate mo ema mane ka ke fana Christmas mo nyakong wa shopo ko ba le game ale David ba re ntate o ha bana ba tswa ka shopong ba tsamaya le batswa di bitsa bana fela bitse batho ba ho o re kenya letso mona nana o nke dipompo tate mabe bana ba ntse ba kenya matso ba nka bo 3 ba ba nka bo 4 ha fitla ngwana bohlale a ema ntate nne ke kopa seng hampe ke kopa o kenyela hao ya le nkutlo ngwana no la ile lo tsola ka le ke la ngwana le tla ga pompontse 4 ma hanga tshepa tsola ntate a ka khatse 50 bona le ntho tse ding a di sa hloka le tsola ai mane ri a bene ka ofela ya shaya o bona ntho tsa tse mam tim kula sa batla matsoa batho o tlamela ga morena kenya la e ringa mene ka ofela morena kenya le tsola moshimane ya mo David o ya me mo ise stopo o feta bomme ba bang khale ba sebetsa mo wa bona go bomme kana le experience ya o sebetsa matlong ka mo ale ba mo khothatsa ba mo khalemela ba nana moshimane ha se ba stopo mo dibese ha di eme mo a re mo nkgono tsamaya nna
e tla nkemela. Ho nna we ho na le batho ba tlong ba ngwana ka ha se stopo mona a re tsamayang bomme nna e tla nkemela ha be se hlaya santsane ile ya mtadiana ya yema ha e ketla mo palamisa ba lo palama pele ke bona ba ile stopo ha ba kena ba lata ngwane ba go ngwana jwa ene le driver ena ga tseba ke ntate ya bohale o yeme jwa a re bon khono ke lebetse o le jwetsa go this driver is my father. I ring a medical fail. I ring a medical fail. I ring a medical. I get to where I think about Bana Basi Pomudi Mutabayem. I ring a medical fail. I ring a medical fail. I ring a medical fail. Who are the man on the Seneca, the Limouti? Atileling Oceamo, Palamemo, Hutomo, Baba Pan Level Baby, Yagamalo Panorano Morofel, out to it into your singing and minging. I don't have a long while so to one of our people just right. Ring a Hallelujah. Yarabela wa. Ala haba le tsileng a usiana o qotela ntate na ha mo tsebe ke maje re ba dutse fela ka plane. Or who this man, do you know who you know my father? And the man of God said, no, I don't know your father. He said, no, this plane that we are in belongs to my father. So even the hotel we slept in before we come here belongs to my father. Even where we're gonna land, that hotel belongs to my father. I want to tell you about my father. Who's your father? Your father was created by my father. Jehovah Jireh is my father. Jehovah Rapha is my father. Jehovah Rohi is my father. Hallelujah. I go promise you, we have a father. Dadaruna Yamahodimo. Before the holy Hete. Tatoya Hawia 25. Banabaho. Bakabahete. Hallelujah. Keep remembering, I know my father. Yeah. If I live a holy life, shut the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, sir. Yes, sir. Remember, we have the spirit that is crying, Abba, Father. And now the Bible says, when you pray, you must say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. If thine will be done where? On. I can go fell on earth. How? As it is where? In. Two things, which means there is a place called on and there is a place called in. And now on, we are trying, but in, it is done. Now, which means if we have death on, there is life in. Now we pray and say, Our Father, the life that is in, let it come on, so that what is in must reflect what is on. Hallelujah. Hallelujah. In heaven we are not depressed. In heaven we are not frustrated. And that is why the Bible says we have the spirit that is crying, Abba, Father. And if God be for us, then who can be against us? If they say nothing shall separate us from the love of God. Nothing shall separate us from the love of God. It says neither death nor life, things present nor things to come, shall separate us.
Eish. The Bible says we are not conquerors, we are more. Now, yeah, shata. Now, kibata wanda line you are more than. More than, which means you are more than whatever is against you. Yeah, shaya. Which means we are more than this. We are more than this painful funeral. We are more than this death. We are more. Ephesians 3:20. It says, now, now, able. How now to him? For the previous days you were trying to fix it. You were trying to understand it. But you have reached a level and say, now I hand it over to him. Who is able to do what? To do it. Listen. Exceedingly, abundantly, immeasurably, and above all we can do what? We can ask and what? And think. Every two things again. To ask and think. Which means Satan, if he cannot frustrate your mouth, he frustrates your mind. Which means as far as God is concerned, thinking is praying. Satan, that is why and that is why Mutima Fita Joshua Moshanka Waka Mosho Shui. See Salio, but Resetica book. This book of the law shall not depart from your mouth. Do what? Don't just read it. Meditate. Meditation is the spiritual meditation. Even if somebody is eating food, you are not affected by what you eat. You are affected by what you digest. That is why you can have appetite if the digestive system is not functioning. Because Satan has a take a verse, so what take a seal. That is why you are hearing the right word, but you are keeping the wrong company. Even towing Chile, Hayaosha, the Nukwani de Croatia. You'll pay Telepalica speaking it on my bon. I'm not to get a joke, people. On a spokesperson, it's a felagata, I want to buy a Bamba Slim. Maratavikun Tabua message you and Harata Tamoti. And all I can get is just a consultant. What I include? Now, Mamma Timkulu, Oma Metzagatu, Lebatu Bankuta, but a woman to Alimamel Mudimusebetajwa. Only Ezekiel chapter 3. Only Ezekiel chapter 37. Only Ezekiel 47. Only Ezekiel chapter 3. Only Ezekiel 37. Only Ezekiel 47. Where's Alan chapter 3? Chapter 3, or a son of man, eat this book. Come on. Moramoto Jabukai. Until you are full. And Ori Ezekiel Yabakibula Mulumuak. And that. Hakitlets. Habafita Ezekiel 37, or a son of man. Can this bones live? Oh no, you alone knows. Aramaraku, Jisite chapter 3. Prophesy. I prophesy. Which means in chapter 3 we eat, but in chapter 37 we speak. Now, Memam Timkul,
modimo na ke o isa 37 na sa o tlatsa chapter 3. Amen. Hallelujah. But we have a prophecy for this. We have a word for this. We already have a word for this. Chapter 3, we eat the word. Chapter 37, we speak the word. Chapter 47, we see the river. In chapter 3, we said in tongue, in the valley, as our fan train and the valley. Oh, ye dry bones. And they were very dry. Very dry. Is very dry. Very dry. But God is very alive. Hallelujah. And we are about to speak the living word upon the dry situation. And the Bible says after he prophesied, he never performed. Suddenly, there was a noise. Yamahaya kaya. Mono sinabu pilo, yababu pilo. Bubati. Iri bibili yabamasapo abata labolona. Iri bibili langwana la jampe langwane. Langhono la jampe langhono. Because when God speaks, even dry things respond. When God speaks, ayashatakata la bahaya. Hamudimu abuwa. Lili fuli abu mame. Must be like a matter of already very shyly. Masapo sa utlwile. O tshwa modimo ha hloke le go di be le ditsebe. Di tla mo mamela ntse le masapo. Ska emela iluke ilukise ka lentswe. Adam sa dia go tšo tsebo wa rega straight. Ashataka. Kamasaya. As it was starting with Siba Benekant. I'm gonna take you directly to the land that is flowing with honey and milk without mentioning the beast and the cow. And God is so powerful, David, that he said, let there be light before he created the sun. Samosha babebele modimo ntse letsatsi so ntse o ganya letsatsi le tlile ka mogao modimo sa itse le sedi le bete gobane modimo ha a hloke letsatsi go ganya o hloka yena o tshego bana ba sipho ba ka hola ka modimo re ga mene ka ofela ya o ya batwala ba. Oh God, ke batla go rapela, ke batla go sia mantswe ke le monyane jwale ke hodile ha ke so bone o bona yeo ke a utlwa yeo ho ya lokileng a lahlelwe ke modimo ma ke rata e tswela baneng e ga ke so bone bana ba hae ba kopa dijo meqomong gobane ntata bona o nana le selekane le modimo jwale hona le pina le modimo wa bontata go nna ke tlo compose le modimo wa bana ba go hona le modimo wa bana ba go ya tseba go ba kata di university re le siko e ringa bene ka ofela e ringa bene ke ma dumela hona le modimo wa bana ba rona hona le modimo ya tla o katela bana o bana wena you are not omnipresent. O bona la lebitso la o ile Hanna ha modimo sa o hlonolofaditse o ska Hanna ka Samuel. Samuel ona sina maoto ya tempeleng o isitswe ke maoto a mmae.
Sipona sa tsebe ke reke o jaruwe ke mmane. Le kamasata kayana. Maya mo introduce ho ntho ngwana ka ke vitamin o ka phelang fela ka. Re tswa sipo fitle ke re ke nyaka le ngwana etsa ntho tsa batho ba ho. Ka sena ho disitswe ke motho a moholo. Glory. Moyi. Ha bona mohlanka modimo na sa go ditšhono. Na bona they're meant to be supported. Ntwa tse ding ke nana tsana di lwantshwana lwantshetsa nna. Le ba ga ba mo hina ba swetsa nna. Exactly ra qeta ho tshwala. Kopa re tsamaye di mo le hlola fatshe. Re tla bona na o se.